gihulagway ni Hesus unsa ang resulta kung kita mapailobon nga magampo or mangayo. Naagi di ay tay madawat nga tubag, nindot nga tubag sa atong pagampo o pagpangayo. Mao na nga ang gitudlo ni Hesus, mao ang pagsigi gyud og balik-balik nga dili ta mapulan. Kay kasagaran gud nato do na man gud tay atong kaugalingong schedule sa pagpangayo o sa pagdawat. Muna sa unang pagbasa, si Solomon sa iyang kaalam nga nahuptan, mihulagway siya nga naa di ay schedule ang Ginoo. Iya maganing giingon diri nga wapa gani katunga sa gabi or katunga pa lang sa gabi ang miagi niabot dayon ang kaning katumanan sa hulga sa Ginoo or pagbuot sa Ginoo. Nya nangausab dayon ang tanan, nangausab pag-abot na sa Ginoo. Muna ang Ginoo mo'y magbuot sa schedule ang ato ang pagpangayo. Pero si Hesus iyang gisiguro, ningon siya, kung kining daotang huwes nihatag og maayo ngadto sa byuda nga sud sa taas nga panahon sigig balik-balik og pangayo, ang inyo pakahang amahan didto sa langit kung magsigi mog pangayo nga puno sa pagtuo, dili day maglangan. Mingon diri si Hesus, dalion niya pagbuhat ang paghatag nato sa atong gipangayo. Dalion niya pagbuhat kay buutan guni nga amahan ang atong Ginoo. Pero ang gipangutana lang sad ni Hesus, apan makakaplag bakaha og pagtuo ang anak sa tao dinhis kalibutan sa iya unyang pag-abot. Kining pagtuo nga gihisgutan ni Kristo mao ni ang atong pag-ila nga ang Ginoo gyoy magbuot, dili ta magbuot-buot. Mao bitaw na kanang magpuyo-puyo, wapay kasal, nagbuot-buot na, kanang naang bisag wa pagyoy kwarta, mangutang gyud, mangutang kay gusto gyung makuptan dayon ning maong butang, kana nagbuot-buot sad na siya. Mao na moabot yung panahon nga magkalisod. Nasay uban magpalaygit kay di na gustong naapay anak na sunod, nagbuot-buot sad na siya pagpahunong sa iyang pagpanganak, mag-inom og pills. Nasay uban magbuot-buot, kiskisan ang kilay kay gusto gi siya baga iyang kilay, lindot, balanse, mao na gabuot-buot sad na. Nasay uban magbuot-buot og paputi siyang naong bisag brown, kana kita na nagbuot-buot na taana. Nasay uban magbuot-buot nga bisag babae siya, magpakalaki gyud, manguyab gyud babae, makigpuyo gyud babae. Nasay laki magbuot-buot nga magpakababay. Pero atong among nakitaan gahapon sa akong driver Edgar, galibog na mi. Unsa man ana gasakay sa motor ba nya siksi kayo, ingon ko Inday, ana ko Inday, ayaw taon kay pasiksi da Inday. Ingon sa Edgar, murab nagbayot pa dir nako, ay di oy babae na isa tanawa ang sinapuhas buhok kay magsigim siya ganaana dito sa motor ba. Nako bitaw no, ang sinapuhas buhok di man sad kayo pambabae, pero tanaw nimong lawas nari makalibog na gid hastang bukton hamis kayo ang bagtak sa niya. Nang di man sa kanam tanadagko man nagpikitan ang laki dagko ya hamis man sad, pero ang sinapuhas buhok mura magpinabayot. Naglibog na mi nausahay ba kanang kita magoy gabuot-buot nangausab ba niya ang dughan dagko na sad kayo. Isgote Edgar siya kabantay ka ato dito dapit sa may ito katong naninda dagko kayo kuan mga suso pulos manggutubayot nako mao ba di ay kita'y magbuot-buot, no? Ang kuyaw, ang pari, magbuot-buot sad, mahimo sa dayong bana, wala, tukhang sad. Unya, ang
Ang madre sad magbuot-buot sad nga mura sad siyang dalaga. Usahay mapikas pare. Mo na ayaw pagbuot-buot. Ang saman pagtuo nga ang Ginoo gyoy magbuot. Bisan pag-unsa nato kalisod karon ibutang nato naputos kas utang. Nganong naputos man kas utang? Nagbuot-buot kas una. Sige kag pangutang kay imong kahadlok di masulbad imong problema. Karon perti na naon imong problema ha. Nya mangutana ka, unsaon ako pagsulbad pader kining akong utang perti naman indaghana. Sunda ang pagbuot sa Ginoo. Ingon man Ginoo nga ayaw pangutang. Di ayaw na pangutang. Nya di na ka mangutang. Unsa may sunod ka bubutos Ginoo? Lihok tao kay tabangan ko ikaw. Pag binuotan, pagkugi, pagka matarong, pagka maampuon. Nya bulahan ka mong mga kabos, pagpakakabos. Unsao man nimo pagkakabos? Kanang tanan nga para pang arang-arang sa imong kahimtang, ipamaligya ng tanan. Nya ang halin ibayad sa imong utang, partial. Baligya na nimo imong refrigerator, imong TV, imong multicab, imong motor, baligya na tanan, cellphone, baligya. Nya ang halin ibayad atong imong utang. Di mo gamay-gamay ito. Kugi din kag maayo. Palit lang kag makaon nimo kanang kanon lang gyud nga mabusog ka. Palit ka anang kanang aylan ng isda kay mahal rong isda. Palit lang anang ginamos nya butangi og kana na ang kuan suka naman tay powerful vinegar diha. Nya para masana lab opiring pangayo diha tangani mo. Mao na inyong kanon. Di wa na gamay na lang kay mo konsumo. Nya ingka nya bayranas kuryente pa ipaputol ng kuryente. Paputol na aron suga na lang mo ditong kandila or di na lang mo magsuga. Salig lang mo sa adlaw kanang gitawag og solar kuan ba kana bang gitawag original solar light kana lang yung kahayag sa adlaw ikangit-ngit tog kabuntag mata taas kay mog tog kay ika alas 6 matog na mo ikagabi ikakadlawon mata na sad mo di sakto kay kas imong immune system di ka maigos covid kay sakto kas tog trabaho din kag maayo kaong kas ginamos, dako kay kag tabon-tabon din eh. Pero way utang. Nya man kay utang. Unsa may resulta? Mag-anam og kadako ang imong income. Mag-anam kadako, ibayad din to nimo ngadto sa imong utang, adi dangatag usa ka tuig, limpyo na nang imong kinabuhi. Nya padayon kag tinarong, trabaho, pagkugi, nya makatigom na ka kay wa kay bayaran ng kuryente, wa kay bayaran sa kanang mga load diha kay wa naman kay load kay wa naman kay cellphone sa may sunod mahitabo dangtag mga 3 ka tuig pulos na savings di na ka manugal anang swertres di na ka moinom anang soft drinks wa man ay kapuslanan imong anak nga nag-eskwela imong paundangon kay wa man ay kapuslanan ang eskwela basta wa kay kabayad mo bitan na si Jesus way grado si Jesus. Way grado ang mga apostoles, imo na silang paundangon tanan, tabang na lang nagtrabaho. Sa resulta, dangtag 5 ka tuig, pwede nimo pa-eskwelahon ang tanan nimo mga anak. Di na ka mangutang. Pwede nimong ibalik ang imong kuryente, di na ka mangutang. Pwede na mo magkaon og saktong kaon na naisudan nga sakto nga di na mo mangutang. Sulbad ang utang. Sulbad. Nga naman, nagsunod ka sa kabubuton sa Ginoo. Kana utang pa lang na labaw na nang mosulbaro na nimong panagbangi sa inyong pamilya, kanang wa na mo magtingganay, wa na mo magsigi dihag, di na mo magkaduol, mura na mo iring og iro, tungod lang ana mga utlanan siyuta, kana mga tanom, kana mga kural. Sunda ra gud ang pulong sa Ginoo, di ba? Human dayon na muna ang Ginoo niingon, dalion ako pagbuhat ang pagtabang ninyo, pero ang gikinahanglan pagtuo. Pagtuo nga matuman ang akong pagbuot, matuman ang pagbuot sa Ginoo, dili ang atong tawhanong pagbuot. Muna ang mahal nga Birhen Maria, champion ining maong pagtuo, kanunay gid siyang moingon, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Unsa may nahitabo sa mahal nga Birhen? Tinuod ni agi siya sa grabe kayong kasakit o kalisod sa kinabuhi, pero niinding gid siya nga nahimo siyang bulahan sa tanang mga babae, rayna sa langit og sa yuta, kuyog sad sa iyang anak
nga grabe kayo ang pag-antos dinhi sa kalibutan sa pagsunod sa kabubuton sa Amahan, apan karon nahimo ng hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo.